tots i a totes, estem així en un nou vídeo per a Red TPV i estem amb Quique Albero i Sauro Pascual, que són mestres de l'Acadèmia Atles, que estan en el número 47 de Sant Nicolàs. Anem a preguntar-los un poc sobre el dia a dia, de com estan així i tot. Primer que tot, i la gent sobretot pregunta per això, per a que vos coneguen, quin servei oferiu? Nosaltres sobretot oferim classes de repàs per a xiquets, classes d'ampliació, fem alguns tallers per a gent més major i que vol aprendre potser matemàtiques, informàtica, simplement utilitzar el mòbil, i després serveis un poc més específics per a xiquets que potser els han expulsat de l'institut i els pares no volen que perden tot el temps que passen fora del mateix, o si algun col·legi inclús ens diu que tenen algun alumne amb una dificultat específica, s'adaptem un poc al perfil de cada alumne, però sobretot jo crec que com totes les acadèmies, un poc el repàs i ampliació sobretot. Molt bé, i quins estudis teniu vosaltres? Bueno, yo en mi caso hice el bachillerato social y después hice el grado de Administración y Dirección de Empresas en la UPV. Molt bé, molt complet. Y I l'acadèmia esta, per què vau decidir muntar-la? O sea, aquí, per què? Pues bueno, nada, esto si quieres lo cuento yo. Esto fue, fue un día que me llamó Sauro, que salía del antiguo trabajo donde estaba y que tenía una idea y simplemente fui yo a recogerlo, estuvimos hablando, estuvimos un poco comentando cuál era la jugada que íbamos a llevar y un poco de ir quedando todas las tardes en adelante, pues ya empezamos a llamar, a ver locales donde poder tener la academia, ver un poco qué montaje necesitábamos. Así que yo todavía no había terminado la carrera cuando lo empezamos, así que tampoco había una idea muy general de cómo poder hacerlo y un poco pues con esfuerzo nada más, porque tampoco teníamos nada claro de cómo íbamos a hacerlo. Una de les coses que a mi em va ajudar a decidir emprendre va ser el fet d'estar en una feina on jo veia que no comptava per a res, que era un mes on a ningú li feien cas, i jo vaig dir no és un voy a ser mi propio jefe, és un per almenys vull que estar a gust en el lloc on vaig a fer feina, no? I això sumat a que m'agradava molt treballar en xiquets i un poc ensenyar, vaig pensar, sol no puc, i vaig a buscar alguna persona que jo conega, que tinga confiança en ella i que puga no ajudar-me a mi, sinó que amb el treball dels dos puguem portar això endavant. I així estem. Molt bé, i per a vosaltres com és dur una acadèmia? Hombre, pues a priori es duro y es complicado porque al final no dejamos de ser dos, que también tenemos, en el caso de Sauro pues sigue estudiando a día de hoy, entonces hay que dividirse muchas tareas, tienes que tener muchas cosas en cuenta que quizás en un primer momento no tenías y a medida que va surgiendo y se va creando todo el proyecto empiezas a ver y tienes que reorganizar y tienes que volver a saber cómo tienes que llevarlo todo, ¿no? Entonces, pues, en el día a día es un gusto poder trabajar porque al final es algo que los dos disfrutamos y donde estamos muy cómodos. Entonces, el llevarlo es muy a gusto. Al final es la frase esta de trabaja donde te gusta, ¿no? Pues en nuestro caso, pero después hay muchas cosas que sí que es verdad que son duras de llevar a cabo porque al final somos dos y son muchas tareas que dividirnos. Pero bueno, al final nos complementamos bien, entonces pues lo llevamos muy fácil, da gusto llevarlo. Molt bé, i vosaltres recomanaríeu a la gent fent-se emprendedora? A veure, és difícil ser emprenedor jove. Jo recomanaria a tot el món que abans d'emprendre trobes una feina, que estigues com a mínim un any de dir vaig a veure com funciona el món laboral, un poc conèixer també quin és l'ambient de treball, encara que sigui una empresa que no tinga res a veure amb el que vas a fer. Perquè t'ajuda també un poc a dir, a veure les responsabilitats que tens tu i que tenen els teus superiors. Al final nosaltres estem en una acadèmia i tenim que encarregar-se també de pagar factures, tenim que encarregar-se de demanar material, no és només donar classe, no? Doncs quan has treballat en una altra empresa, tot això, encara que tu no ho hagis fet, ja ho has vist. I arribes a un lloc i dius, val, sabem que tenim que fer això, això, això i això. Emprendre és una cosa que o és molt dur o és molt suau. Depèn de quin tipus d'empresa vagis a obrir, depèn dels diners que tingues al principi. Si tens sort i tens diners al principi, pots fer una inversió molt gran, comprar un local o arrendar un local i que te'l reformen tot. En el nostre cas, per exemple, érem molt joves, no teníem diners suficients per pagar un albañil i si n'hi havia que tombar un tabic, el tombàvem nosaltres.
Si teníem que pintar parets, les pintàvem nosaltres, i els mobles, tot, al final s'ho vam treballar nosaltres. Llevat de les coses que tècnicament no podíem solventar, la resta, un emprenedor, vulguis o no vulguis, eres tu el que ha de treballar. I al principi, per molt que diguin que n'hi ha subvencions, que n'hi ha ajudes, normalment les subvencions te les donen quan tu ya has fet el pagament. Claro, no, que al final es duro, es decir, es una tarea que tienes que hacer todos los días, ya no es lo que ha dicho, no solo dar las clases, sino después también te tienes que encargar de la limpieza del local, te tienes que encargar de organizar las clases del día siguiente, de hablar con todos los padres para llevar al día al niño, para ver qué es lo mejor para él, ¿no? Entonces, es un conjunto de responsabilidades muy gordas que tienes que estar tú todo el día detrás de ellas, y entonces eso que tienes que tener una idea bien clara de lo que quieres para poder emprender. Es decir, emprender no es, pues, justo lo que he dicho antes, no es como nosotros, ¿no?, que nos lanzamos a la aventura, no, tienes que tener una idea muy fuerte detrás y unos cimientos muy grandes para decir, esto es lo que quiero, voy a por ello y sé lo que tengo que trabajar por esto, ¿no? Es decir, no te lances por decir, bueno, pues creo que es bueno montar esto, ¿no? Y no, piensa primero todo lo que te va a conllevar montar eso, para que después cuando lo tengas montado no eches para atrás diciendo, no, es que esto es muy duro y no era lo fàcil que jo me pensava que era en un principi. I has de tindre resistència. Nosaltres, per exemple, el primer semestre perdíem diners. Fins que l'empresa no agarra un rodament, no tens uns clients, la gent no el coneix, és complicat començar a guanyar diners el primer dia. I has de ser capaç de suportar això, no? De dir, estic fent feina, pareix que sigui en balde, però això donarà fruits, a poc a poc. I ara portem quasi 2 anys amb l'acadèmia oberta i ara ja tenim un poc una soltura de dir, jolín, la nostra empresa funciona. Molt bé, i amb els alumnes de l'acadèmia, quina relació manteniu i tot això? Pues yo diría que una relación bastante buena por el hecho de que también somos muy jóvenes nosotros, entonces la relación que podemos tener con ellos quizás no es la relación que pueda tener una persona un tanto más mayor con ellos, ¿no? Es decir, nosotros pues comentamos muchas cosas con ellos, lo tratamos de una manera quizás más juvenil, entonces cuando les damos clase y sobre todo cuando ya no les damos clase sino que hablamos con ellos de cualquier tema, ya sea notas, deportes, extraescolares, yo creo que ellos también nos ven con una cercanía mucho mayor de la que la puede ver cualquier otra persona. Sí, jo crec que al final la facilitat que tenen com per agafar confiança en nosaltres, sobretot l'edat és, jo crec que és la major facilitat que tenim nosaltres, però després també depèn de cada alumne. Hi ha alumnes que venen, fan el deure, els tirem una mà si necessiten alguna cosa i se'n van a casa i no tenim cap tipus de relació, per dir-ho d'alguna forma, amb ells, i hi ha alumnes que sí que es presten a un poc obrir-se, a parlar amb tu, a contar-te els seus problemes, que nosaltres no som psicòlegs, però moltes vegades el motivar a un alumne i dir-li tu pots, tu eres capaç de treure tot el que vulguis i més, ajuda moltes vegades més que explicar-li un tema de matemàtiques. Sí. Escucharlos y estar con ellos y ver que tienen un apoyo también fuera de su ambiente de confort, de lo que ellos pueden pensar, yo creo que ayuda también mucho a la relación que tenemos con ellos. I, bueno, en l'acadèmia, què és el que més vos agrada d'ella? Jo crec que al final és la facilitat, és la nostra empresa i si s'organitzem bé tenim la capacitat de dir, pues, per exemple, el divendres, ja ho ha dit Quique antes, jo estic estudiant encara i el divendres vam fer una excursió, com fan tots els estudiants. I jo mirava l'hora i deia, Quique, no arriba. Entonces, al final l'empresa és nostra, s'apoyem un en l'altre i diem, pues mira, un dia faig jo potser una hora més i ja la recuperaràs tu un altre dia, anem un poc jugant, tenim aquesta flexibilitat de es la nuestra empresa. Eso es. Y sobre todo, quitando la relación que puedes tener con los niños o con los chavales, que da gusto, ya te lo digo, el poder llegar y además es en un ambiente donde estás hablando todo el rato, ¿no? Y que no estás callado, es ver cómo es un proyecto personal y que poco va creciendo, ¿no? Todos los cambios que se van produciendo dentro de la academia, que la ves en septiembre del año pasado cuando la abrimos, hace 2, y la ves ahora y es un cambio espectacular y ves cómo va creciendo, va dando frutos y sabes que es tuyo, que es algo donde tú vas a trabajar por gusto y que de verdad te gusta, yo creo que es lo mejor de todo, es increíble. ¿Y lo que menys vos agrada d'ella? Ahí... Complicat, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Porque al final
estás enseñando algo que tú ya sabes, entonces no es tan difícil eso, sino que hay muchas veces que quizás la presión o el tema de que insistas en que los chavales tengan que hacer cosas si ellos no quieran, y entonces se crea ahí ese pequeño conflicto que digas, tienes que estudiar, no quiero estudiar, venga, vamos a hacerlo de otra forma, pero es que no quiero. Entonces ahí se te tuerce un poco el decir, quiero que hagan, pero muchas veces es muy complicado claro, a la fuerza no puedes hacerlo. Entonces es muy difícil muchas veces el buscar una estrategia por donde convencer que venga, va, que esto es bueno para ti y para tu vida, que te va a servir, intenta hacerlo, ¿no? Ese momento és complicat. Jo crec que per la mateixa rama igual sempre tenim 1000 tipus d'alumnes, però podem classificar-los en dos, que al final és l'alumne que sap que, diguem, té un problema, no, pues, a lo millor simplement és que no té un hàbit d'estudi o que necessita que li expliquen el temari de matemàtiques 2 vegades i no passa res, però ho saben i venen a aprendre, i venen a treballar i venen a aprofitar el temps. Però després, quan el toca a alguno que és fes aquesta divisió, no vull, però i per què? Perquè no m'ho han manat en classe. Entonces, no volen anar més enllà del que és la seva responsabilitat d'eixe dia, i quan arriba el dia de l'examen i suspenen, venen i diuen, és que he suspès. I ja, però és que jo no puc estudiar per tu. Nosaltres estem així per ajudar-te, per explicar-te i per donar-te més treball del que tens en classe per a poder aprovar. Si tu no l'aprofites, nosaltres no podem forçar més aquesta situació. Pues ja sabeu, si voleu aprendre més de lo que no vos ensenyen en l'institut o en l'escola, apunteu-vos a l'Acadèmia Atles, en el número 47 del carrer Sant Nicolàs en Alcoi. Adeu!